Acholi and welcome to Gang Wewa. Luak peo all ki WhatsApp tin chen rio manu Odonga Otto tika min wu feedback kit ma lweny tie ka wat kede ma ka ngat mano tika neno wa no neno atika bunyu lok dong tie ka chek lok dong tika chek ma dong chok kita la wo mala dit lobo luo LC series wakilo tera mi Acholi wengi bara lege la dit lobo luo gi loko jong piano wajo ni o jong tika yelo dano mo me plan ne beat ngoma mi arke timin como jong che wajo ni do nge lu tera gu kate gu me tamgi maluake malupe ki lok pa o jong meno lok pa president Museveni che la tera me chiel mi loko bera kol o me tam eto madong yomo ya o lanya gilbar turi chako mer loka maka pian wa chako mer loka maka ma ngar mo beno taman pigi kere loka maka ko nen kon kere la tele tati ma beke meno ene kit category po donga eno turi wajo ki president ni kitika tongo maka ya Acholi police ki muonya yeti ka luoko maka gilwako ke kana giton yewa ikaruma ma environmental degradation tika temema right gilbar ke loka maka aleu LC5 mi agago aleu makona la movement aleu ana bitaw piri agago pian en lok en party peye en ko man aleu ga leu dar ko aleu a du twako gilbato il loka makati ma right ci dong la dit lobo president yuweri ka gota Museveni o wajo ni RPC mego samale ko amalo wajo bene la dit mo nya ciel mati kenyo ayo malo ma wajo ni pay miru winyu lok mi makado do ma chiko ma president ki koma yomi mo beda wajo ni mego samale wala tawe ni kanya ki kermon ye mon dok tiyo ko tiji kome pe dok ganano loka chente wa yin bene ma ti RPC de be gide de beretimme pay miru winyu lok mi makado ci dongo goy salut go beru ping man wa mi fuoj me chier bot president ni umbi yo chigo erni fuoj mi a Rio ulanya Gilbert fuoj mi a det aleo LC5 agago but fuoj ma piere tek loyo bot chief justice o wen doro pian kade neno chief justice ngat ma constitution ki ko o loko la ko di lok mo loko ni no dong nyurne Acholi dong kar ti united so the credit the distinction chairman about chief justice wing door what do you got here do ameta mi chigo adek jomu kana gitika wacho ni gin the politics ti ye lok mi maka is lok mi politics pidak ti lok mo pat en po beru lega en po beru we en po beru kwang en po beru douanier en ni politics mano we politician mi ro kati we lok dugi agenda ma poi rubamo mi akeru o we lok enong tinti lok matek so piti jo kerte tor twin dano ni politics po donga gini we o bedi wun jo enoni o yupa mi kwa kija ira i 2027 mano do pe MP mano ber pachung o yupa mi kwa kija ira wa mako gyo wa mako nyingyo jo magite wa ni donga tika yenyo yueka mano ni donga tiri dandan gina tema ne pe o yupe mi kwa kija ira pien wiwu mero beru ding o tamne 2026 bo o kuro nomination be o day 1 car day 2 car ci benana ka donga ti yenyo pe ci yupe mi kwa kija pe wure yoti kelo politics politics me rio tika jal Dr. Kulu mela mo o yarani wanu position kwanwa pe Dr. Kulu ana retiring o ki politics ngama wojini ati opposition ana retiring o ngama wojini ati opposition manyuri yini mi politics be ni movement versus opposition wagoy wuku tep wara kwar gena kwara way wagoy wuku tep ana da choy wara ga bola dillobo but president alubu bere ki chimbe donge mi appointment no no politics mi nga wun jo mu kene mo mer wala ke president mo ko or duer dek wa presidential advisor mo arwate ni kene dok penyo anu donga ni akon en ni mer wala ga dillobo so wun ne boy ngo so ara poe ni roba we put gamente gworo duana warga ma choeni la dillobo jolo ma la dillobo no waje ko la Gilbert ni ka choke mo ni abigo ni timi ye amero wate ke du ko donga ke timu but then waje era personally
so men do ero politic men ni politic ere ngo mi romo timo ne mi konyo dano ni o wonu po Dr. Kuru ni Odonga ki wonu position eni lok mi position peye mi erwo mi po bot me go bitre za nywa bitre za team mi era ke mi po bor ma ani koma bi chiero ka campaigning for mega team anywa abi chiero kede ko chung movement ko ka chung wanga waje ni ki bol yere kui kita biro ki kui ki woto la nyane wonu yepo nge politique wonu mer politique mi mone ni opposition cha police chere ket gio wan wa team movement kan tamani wan po aro do movement ne ka ba mero tamani do movement ne gino ma tere ma do wundo wai do ti ye do ber charo nya mo ma do nge kor chere ka nyom ne eno wan po mera wonu beru kunu eno meru tiyu ka chiel kedwa beru wa you position en bere konyo choko gang ko apenyi kon la movement man romo kate ki lok mi environment en mate tek kirana kate keren kapege luo ni de bale nyinga mande so pe o ker politique a wini banela wi wo bete wairi o donga tika genen bitre da nywa gitika balo kira chole ke do la wera wati wono a tieka ne pamer gam lok mo ko ma pete level la ka kira chole kila la be balle che wa gwa obuwa tuara balle wek do anwo ka kira chole kilo la be balle pien wa tie gwa ko buwa tuara balle pien buwa en yo mi ko kong be kit ma be ti kira chole kilo la nyu rache giracha beru ti ma raji kilo lo ni meno en lo ati ta ma mier pikinyep wan po amir ni gutong yeri gangwa joma go gedo Kampala that is the capital city peke why it is city it is the capital city malwen mi capital city luloke peo biloyo kere mo ali bachiel luloke peo biloyo pien Uganda wen piye en lok en wa la ben peo bi beru president mi Uganda ineno na ko wan pien lok pangom gen why capital city meg ma Uganda degi so piro wi lok mata ni politique politique en we ati waidane peu ne ko dano peu wa lori pien ka batimo ko meno nongo kuja ne bene ke romo timo ne ko meno pien ginge ka gangwa ento maka makino ikwanyo do adugu chiro magike lutua mauti London America Kampala kwany ali piara bij nong bulu mo magenne ichwa logo gang wacha ni amir ni uket lori uket makai lori ukwanyo joko for example ano donga en ko berda waje ni ngatu mo ken ma jogo lore kanyo mo yaako maka ali piara bijeti bora gona mer chim chwal gona chim we no chel ni loy sport betting no chel ni bol mer ko ki pe wandano yak maka yobe wona bij no ali piara bijo i jogo lore pa ali mia bij ka cholo jogo lore piara bor lo loki ago so ka eni wa mauga kenyu madong la dirlo bo chiko RPC dongena wa timu kan mo lori ka chal di town o joko ko chunga nyima ki luong police ka kanya police chok ki luong police en gino chwere yai kor wa joko wa luong police joko peo kar luong police bien wa ni president wa ni makapa miata ya chori ka police way ma way go chimo ki lawyer Odonga Otto ana go chim direct switchboard state as away na mer lo ki president no door police joko ka kanya police boy e do na megi de jari wala wa chief justice wa ni gina ki kwala la ko dok ticket wire endo na no manutu so wa ripe wonu wa meru moral twal chete mo de twal chene direct twal chene kin gang bulu bere pe lo kata te ko un jo ngwana big man mo yopo to jo ko lore ko dulian nyanga wa poj la did lo poj president poj Gilbert amari amaru wa mar wan weng wa mar won